Saan ka apulos nga inalilaw? Ang sipod ta ay ayatong ka. Tumukno sa dilangit kiragsak ko iti danang. Tanatong palmutlang ta arapaap ko. Ti amok, kat agkatang-katang aklatan iti kasipngetan. Wata amang siray iti anaraar tinamnama. Anaraar tinamnama. Nakailagaan, dagiti na duma-duma apakasaritaan tibiyag. Anakay binggasan, dagiti adal ken ulidan. Papagayam, tarabayen, titunggal paset, ti pakasaritaan anapauluan. Anaraar tinamnama. Manipod iti Triple R Productions. Sagot kada kayo ti Your Drama Tips TV YouTube channel. Direksyon Roger Refuerzo Ramirez. Anaraar tinamnama. Naimbag nga orasyo papagayam. Manipod iti Triple R Productions. Isagot kada kayo ti Your Drama Tips TV YouTube channel. Ti pakasaritaan arapauluan. May panakkel amanalon. Tampok iti drama tayo. Anaraar tinamnama. Ading ko, kablaawan da ka itinagasat a panaggraduar mo kas engineer dindo. Pasensya ka no saan ama ka umay dagiti dagduma a kakabsat ta. Tadamot namin surrek da iti opisina. Sana bali manang? Anda kay mat kadatatang ken nanang. Oh, tatang. Apayakit kita niyo mutlatan ni Dindo. Di kay ka di maragsakan a naggraduaren a ka civil engineer? Professional kang aminan nga anak yu, tatang. Ay kwa. Ay, saan man? Naragsaka ka nakaw. Apay nga ron takas lama pilpilit ti isam ya tatang. 5 kami ngagkakapsat. Sakti na udi a lalaki. Engineer akon. Damanong Leo kan manang liset. Maestro kan maestrada. Idinto ani manong Brando kan manang Naida. Nurse da matiji abroad. Tatang, gapu kadagiti adu aling etyo a nagtedted. Nagbunga manen tinapintas a baligi. Baligi, iti panakaturpos mo ni Dindo, iti kursona. Tatang, agyaman kami unay kada kayo. Taga po iti kinagagityo kas mannanon. Napagadal na kami amin nga kakabsat. Utang mi anay bag anakem kada kayo ti kinagagityo iti taltalon, tatang. Agam, apay kaslasan kaya naragsak iti panagbaligi mi amin nga nakyo. Saan man? Naragsaka ka nakaw. Malitayanak lang. Awan pang ipatawid ak iti kinamanalon ka. Isa no landuma. Ang lalo no, ang may-maysa ka, mang tartaripata, o no mang suksukay ka, nagitimulak talaga nalidaya. Tatang, saan kay kumangaglidliday? So, at lakaslasan kaya naragsak iti panagturpos kon. Uy, aminag din daw anak. Sana ka naragsak. Gapo iti imbagak makagapaw. Tatang, lakay kayon. Iso nga ilako tayon ti dagduma at taltalon, tapno di kay unay mabannog. Anya, inka kaubigak ti nagtalaw. Iso napatag kanyak ti suksukayat at talon tayaw. Nilaangan din do awan pagtrabahuan na kada kami nga agkakabsat. Ta kagraduar namot iti kolehyo. Ngem siguradok, tatang, makastrek adagos iti trabaho. Apaman ang makapasa iti board. O tatang, isa dayo kuman tarigagayan ti agtalon. Da kami matan ti mangisagad iti panagbiag tayo. Mas basit lata ti bilang mi amanalon. Lukas ta amin ti kapanunutan niya wa nakagraduar. Diyo ka di magustuhan ti panangibagami ngagsardeng kayon ngagtalon? Magustuhan, nagiti bagbagayaw.
nasakit lang nga awatay. Ta araw dagiti kas kanya. Ngawan pangipatawidan nan iti kinamanalon may. Ta adaw ti sana mangayat iti daytoy a trabaho. Mauro, saan ka kumaunay nga gliday iti kaawan ti pangipatawidam iti kinamanalon mo? Nasaya at unay, ta nakagraduar aminen dagiti anak ta. Kat saan damot ang mapadasan ti rigat ti biyag ti may sa amanalon. Awan nagan na kasana mangayat iti panagsaya at tibiyag dagiti anak da. Ngam ti kayat kao, anak mamet agesem kadakwadang agtalaw. Nga oray nakagraduar da amin ay. Lakay, saan dan apagesman ti agtalon? Isungarod anagadal da, ken naggraduar da, tapno saan da pumada ka data. Mabalinda mo ti mangtangdan no kayat da. Tila ang kayat kao. Anda kumamat mangsukay ka nagiti ginatang tayo naglawa talaon. Kunada adi dan masango at talunan. Iso adi da kayat ti agtalon lakay ta naggraduat dakit nga ruden. Mangopisina dan mabain damutan amapan iti taltalon ta professional da aminen. Dahil talauna iti paglidaya. Nakasla nakabababa ti panagkita da kadag ti mandalaon. Kas makita mo, saan tayo mauday kadag ti daduma di ta bakla. Nala, bay amon no awan ti pangipatawidam iti kinamanalon ta. Ilakutan dagiti ginatgatang ta atalon no awanan ti mangtalon. Wain, nalakalang alakwain ta aday tigid ti kalsada di nakakaba atalon tayo. Kung nandiyan maya tamang gatang, ilakot akin ko patakdaran na kano iti building. Ada kadakwadan aday ta. No kayat da patakdaran kas pangarigan ta ilakot ta. Diyak kayat baka mapatakdaran iti building. Maksayan manan ti matalaw. Ada bumasit ti produksyon. Asinon tao ti agriga ti masangwanan ngal daw. Saan ka day? Ada iti sumarsaron daw akapututan. Dindo ading, agtitinulong tayon ang mga lukoy kadagiti dadakkel tayo, nga ilako tayon dagiti daduma ataltalon, tapno saan unayan ang mabanlog ni tatang. Ngun manang, kayat na nga ta, nga damalako atalon tayo. Ginatang pala ni tatang dayjay din nag-abroad. Hindi awan tayo pa eh. Uray pay no isutigim matang. Adalat tamot karbengan tayo ang mangilako kadagiti bakir ken taltalon da ta anak da tayo met. Sabagay. Oh, kaanon to nga rod ti panakisarita tayo kini tatang nga ilako dan dagiti daduma atalon. Di oren ton rabe. Tada pa'y papanak na pag-applyan iti trabaho. Kan awan naman tayo iti daduma kapsat ta. Tada da pala ang kadagiti trabaho da. Tatang, adang trabaho. Inawat da kiti nag-applyan kas project engineer iti may sa dakala kumpanya. Ay, mayat Mayat ko na yun. Kasla saan kayo matanaragsak? Amom no apay. Gapo ta si katinamrama kiday pangipatawidak taw kanang iti talon tayo. Tapno adamat lamang sukay ken mangtalon. Ngam di mo matininggaan tinagadal haging nakagraduar ka. Tatang, may mayat ta nakaadala kas engineer. Ado ati kwarta ti engineer ngam tiag talon. Mabalay na pudno ti kunam. Ngam nukas ta amin nanti panunot yung nakaadal. Asinon to pa'y nga ron tiag talon. Amangan nun nakatiwangwang tulat tandang iti naglalawa at talon. Ta awan tumatan ti mayat namang talon. Asinon to pa'y tiag mulay ti kaninyo a professional. Tatang, adda kam amin itang agkakabsat, tada ko may bagami kada kayo kininanang. Anya ti bagayo anak ko. May papan ka nagtitaltalunan tayo, nanang, tatang.
Tapay madakabat yung manay na pagsasalitaan ng ititalon. Gaputa makita mi mo't marigatan kayo namang tarawidwid. Kastamot kada kami. Saan mo't na magawidan ti panaglakayo tatang? Anya nga raw ti kayat yu mapasamak ita anak ko. Ilako tayo langan dagiti daduma ataltalon tayo nanang tatang. Sana mabalay. Diya ko manugot nga damala ko talon tayo. Napatag kanyak na itigatang ko atalon. Na bukod ko naglingitan tinggatang ko kanagijay iti panagabrod ka. Agpapanpay tatang. San kayo mo't nga umububing? No di kat lumaklakay kayo. Kumapsut kayo mutan. Kan nalaka kayon ang mabannog. Uray pa'y. Mangtangdan kami kaninanang yaw iti mangtalaon. Masapula mamulaan mo't lang ti dagatayaw. Pwes, tangay sa nyo kayat taglako iti talon. Patakdirak langan iti apartment. Di talon tayo. Ganda iti igit iti kalsada. No, ada paabangan tayo. Anya, ada asan na mabalin din daw. Tatang, tati makita ka maya ta pagtakdiran ti apartment. Isungay palubos yung kuma. Ado ti birok to ti patakder ko a building. Yung ti panangtalon nyo. Oray pa'y. Basta saan ko akayat ang mapatakderan iti building di talon tayo. Adan tumot lang pangipatawida kiti kinaman nalon ko. Iti masangwanan nga daw. Lakay, amok anapatagkan ka dagiti taltalon tayo. Hangam na'y agsalugon ti pigsam. Saanen akas ide agkabanwag ka pa'y anapigsa ka. Iswa panagkunak, katrumbeng laeng nga ilako tayo nga agpaiso dagiti daduma at taltalon tayo. Saan makay? Awan malakaw, aging nga si Bibiyaga. Wan angam lumakay ka nga rudan. Marigatan kan amang talon amin. Mangtangdan ta, no adamay at matangdanan ngagtalaw. Ada tao lakay. Sige, lukatan tiri daw. Tamangan no, ti anak tanday ta. Nanang, tatang, ada kaduak. Asinol to'y kaduam, Lisette. Kwa tatang, sumbatam ti amam Lizette. Asino, day takaduam alalaki. Kaayan ayat ko nanang. Tatang, ni Carding. Agmanok pan tata, nana. Bendisyonan na ka ti Diyos Barok. Anyamot nga ti trabaho, Karday. Ay, tata. Apay di mo sungbatan ti salonsod ka. Wano, istambay ka lang. Saan, tata? Ada trabaho? Lagi ti daduma ka saan lang amin nga ibilang nga trabaho na dyan. Anya nga ti trabaho? Agtalon, tata. May saka man nalaon. Alya, may saka man nalaon. Akas ka na kami kanina ng asimona baraw. Oy, tata, mabayinak ko sumarang ka na kayo. Awan adal ka. Idinto anilisito. Balasang yukot maestra. Nga po iti nalaw sa panagayat ka. Iti anak yaw. Inturtured kong ati may. Ay, awan rombaga kabain mo baraw. Agpada tamot naman nalaon. Ken saan kami nga agpilpilay, iti para ka na iti anak may. Basta makita mi anasayaan. Ken amo dalakit di ngay patag. Ken biyagan ti pamilyada. Pasado ka na kami. Magpaisaw, tata. On baraw. Nakasaysayat kayo. Ken dayawan kayo unay kanina na simuna. Tawrin mo, may sakay lang man nalaon. Napaggraduaryo amin iday ti kuliyaw. May sakayaw may panakil nga ama kan ina. Awan sa balay na nakasiripat kan kamanang Lisette. May sakit din naman nalon tin. Inayat mo. Di ka lang nagbayinan. Ading ko, apay kuma nga ibain ko ti kinaman nalon ni Carding. Manalon mo't dagiti dadakkel tayo. Unang anyal sa wanon dagiti padam mangisursuro. Sa may salanga man nalon ti inayat mo. Uray anya pa'y ti sawunda. Awan kanyak da jay. Sa anak nagbabawi, aman nalon laeng ni Carding. Iso tinakarit naak itinapudno nga ayat.
anak ka. Saan kayo pinagadal tapno di yun amo talyawan tinagapuan yaw. Kanjak kaya ti pananguyaw-yaw ti nobyo ti kabsat yaw. Sika din daw. Laging itatapang. Apay, nalipata mo ang naggapoy ti talaw timpakpakan ko kada kayaw. Ti pinagadal yaw. Ang aginggat nakatorpos kayaw. Pakawanan da tatang. Sa nagapunta, professional kayo aminan kat ibain dakaon kas amayaw, amay salangaman nalaon. Wano, dahi taka di tira saon, tapno kaya tiyawn amalako na iti talon tayaw. Ha, di daw. Mauro lakay, husto daytan, nabartukan, umaykan tamangan tayawn. Mangan kailatan. Madam-damak ito na mangan bakay. Wala nga magururay dagiti anak tayo tilamisaan. Umay ka na, tagigidan tayo na mangan. Kung lakmat nga umuna kailatan na mangan. Kung nakmat nga isardeng mong taginom, intangad mula ka nga ruday tabasom. Nasakit unay tinakam kau ka na kiti anak ta. Nang ronay tinadya din daw. Lakay. Uyawan lakit din din nobyo nilisay. Kapota may salangaman nalon. Alaka lipata munday jay. Yak malipatan. Iti pananguyaw da ka ni Kardeng. Kasla inuyaw dakmetan nga amana. Ay, maawatak mo't kit ditirik na lakay. Napadakkel ka na pag-aadal ta nagitanak ta. Nga urin wag taltalon talang. Apa nga itatanak kagarduaran. Kasla di naman kaya natalyawan. Tinagapuan da. Balaksin lang ka nilisit. Taman nalaw di nubi na. Tatang! Tatang! Ne. Apa yan niya ti madamag lisit. Maragragsakan ka man. Mabat ka niya. Congratulations, Tatang! Ay nalakay! Tablaawan ka! Talaga naglaing ka! Saan kaya maawatan? Ano tiraso na kablaawan na ka? Imay ti municipal agriculturist tayo, Tatang. Kadwa na dagiti nangangato nga opisyal ti agriculture ti probinsya tayo. Ano ti magada? Ada award yo, Tatang! Kas most outstanding farmer of the year. Anya? Ang naman ang award ka o kas manalaon? Unlagay, talaga amay pagpandakil ka unay. Gapot pa nakabigbig mo manin akas maysa, kadagiti pagwadan aman nalon. At mauraw, talaga may panakil kayo manalaon. Ay, nakamit karding maraw, agyaman na ka. Sige, sumrat tayo di tabalay. Ituloy tayo dyan sa sarita. Unta ta, anda na patig-unay ngay bagak ka na kayo. Anya, kaya tiyan, tagsimpak ni Lisette Kardeng. Hasta kumangagpay sa tata, nana, no manukot ka laki day. Ay ka una, ta makitak mat nga agpinpin natag kayo unay. Iso si Papalubosak. Nangagyaw anak ka. Si Papalubos ni Nanang yaw. Kasta akmay. Kayat ka nga agkarika ka na kami Kardeng. Nga ayatem, dayawan, ipatigmunto, itagnanayon ti anak may, agraman ti agbalin ka pamilya yaw. Uwan tata, nana, namnaman niyo, ayatag ti anak yaw hinggat ingana. Tatang, kablawan na kayo iti panangawat yung manan iti sabaling award. Congratulations, Tatang! Agyaman ka na kaya, anak ka. Ikit, nagiti kakabsat mo, saan na ka nga imay? Imay damot nikitain nyo. Isudan dagita umuli dito yung tablado. Tapno umay da kayumot kablaawan, Tatang. Tatang, congratulations! Pagkawanan da kami kumakaragiti kakabsat ko, no nasair mitirik na yo.
iti panangibagami iti alaksidan yung tagtalon. Awan makunak, no di, awan na jaya, hindi daw. Katagyaman nakit di ano, amoy na bigbigan ti naggapuan yaw. Kan agyaman ak no may pagpanakil dakmet lang nga amayaw, kas may saman nalaon. Kat nakaragragsa ko na ita. Dahil tilaksin nga damanan award ko, at damot lang na uray ka, apang ipatawidak iti kinaman nalon ka. Nga iso ita ti bayaw-yaw, Andy Carding. Congratulations ka raw, Bayaw Carding. Congratulations, Lakay! Congratulations, Tata Mauro. Ta nagsaya at ti prinsipyo yo. Nga uray baknang kayo, saan nyo nga ibain ti kinamanalon nyo? Ditan papagayam tinaggibusan, ti pakasaritaan anapauluan. May panakkel aman nalon. Dito'y drama tayo, Anaraar, Tinamnama. Insurat ni Wilson Reyes Marcos. Para iti Jor Dramatics TV YouTube channel. Padaanan dagiti sabali paya pakasalitaan. Dito'y drama tayo, Anaraar, Tinamnama.